Fifi fo I fatalofantu le fo faiona tatu tonu mai tatu programe masani o tonga mena tupu nei fai ngol vayaso ai alo mai. E momo antu I tatu tala mai le whamsnonga ua tatula I luma le whamsnonga maulunga I lana fionga fipule ai ambira Roma. Tala vau e to lua fetua o fata roketi ma fai waso piula mai le fio ango fenga. O ila uolo fa penana molia ile tamfaile fa tino fainga ainga fa malusi e pei ona tuina to se tangia se tasi o mafine duas malima te sanga mai le fio ango fenga lamba na ulwa itu la ila ua ile tolu masina te luai sa pa pena ona tula ai ile fio nga sarona poni fa sio mo le tasio ila ua ia ele ngatu foi leo loia tulanga ia le fo isa fa penana tula I mole tasio la ua o lo fa penana mo nei u fa tulanga ele fa msnonga mawalunga masino matio le tutsanga fo o le fa pena ona fa tulanga masuso ina mau o le nei mata upu o lo te ena malo se la ua mo lianga le tu leo o le tasio la ua le nei fa waso piula o se alo e fa sino ile fa fenga le kale se me tutisi mai le fio ango fenga mai le whamsinonga lava, I le whamsinonga whanua masuafa. Yaso ana nafi whaiunga le neiva yaso, sa pena o na whafonga ina mai ai le whaiunga, le fionga prestene, sa tele rapi va ai. E tusai ma le talo sanga le fio anga o le visa le moa ma la mutu, ina ia whaia se polo inga le whamsinonga, e ta fia ile ngā luenga le fio anga whenga, o lo whapena na whanga solo, tua mauta malawa, o le a fio anga. Leso nafi sa penana tu ina mai fa unga na fionga prestene ua te ena ile taru sanga ma ale fi anga le vi mala mutu e pe ona tu inatu ai ua I fa fo mai le potu fa msino sa penana te silingi ai e fionga mololo ta vita a mosa por le sunga fo I le ngwa matua le fai pule leo le tu malosa nganga numero momua numero lua le na yesa no ai o le fa penana tu fa waunga luenga le fio anga ai lo vesilingia ia se fina ngalo fo ia le totoo o le matai le afi anga le vi le petalenga ia umu le na ta nafi tua masanga pati mo au na ia sa no ai o le a ia inisio la sanga o inisio awala o la penana nga iai ia le afi anga fina wina I pea le a fia ai o fanu o le afi anga I le ngaduenga le afi anga fenga lo fatino lo loma le la tu sanga le pilo to le leina le fa unga te sibo no tolu le pe ona fa ma wina le fa unga le unia ya le fi onga fenga o fa no o pa pena na ye inga sa no mo tu sa ma fa su ma fitu a inga le fi onga lo pa pena na afia I e nei nga wenga o lo fa pena na fa o le vai so fo la pa pena fo I ona fina wina I luma sa sta o luma so il mta fo I tal sama la fi onga fa tu la ye ni si fo ma o le fi onga lo fa pena na ye o lo fa pena na ya mai le matanga wenga o leo e ono tino maliu fa pena ona fa ia ia tautonga fa pitoa ale fo mai fa pitoa na balanga mai le malo fiti pe ona fa mau le mai la fionga le sui kom sinal matanga wenga leo pali Mona Lisa te keti o tino mali liu lo fa pena ona fa ia tautonga ya fia nisi se to lua e tasi o se turisi mai polani le sa fa pena ona mawalo na tino maliu pena uma pena fano lona soifua mai I le afi onga povau o lo iai I se mtafanga safa pena ona ia pea mawai o le tasi o se tama matua foi fast fulmale fitu ona tausanga le safa pena mawalo na tino maliu I le afi onga tapau le pea na faalia I solo na ainga ele o mai loa po le atomu le mafu anga o lo papela ona mauai lona tino liu le fai wai o tamu fainga o tulanga o onga e pe ona fina wina e whanau I le nei tausanga sa papena ona moli mawina I le whaatumulia o le hola le tupulanga le whakasai songi sa whataunu wina I le launga tongi o le tufanga o whailonga ale a onga mtata SS o whaiwaina le te sese Institute o lena mo mawina ai ia tamwhainga le tamaitai o aloema salo mai le fioanga o sale moa o whapena ona whamnia ina sili au au e pe ona ia
tūlanga mua i le mta upu wha businessi ma le wha ofisa ia e maise le mta upu wha computer. Tasi le tausanga sa penana wha ilua le neita mai ta isa ia aua iai ma ia mauai ia le wha ilonga e pia na wha pale ina ai o le diploma ia ua wha penao na anga wa ai foi mo le saide i dinga o le poto salalau malona lumana Manuia na ia ta ua se wha tatanoanga o le whamaniaina o whai unga o le nei tausanga ia na tūlanga wha aonga o se mea lofa ta ua lea e ofo i nātu i le ngata siona tamau wha ilangi le fōlanga sa penao na fina wina tu ngalanga wha tupenga o lana fo i tamu whainga ia aonga ai maise siona tina o lo soi fua mai. Le whai wai o tamu whainga o tūlanga o aonga e pe o na fina wina e whanau i le nei tausanga sa penao na moli mawina i le whaatumulia o le hola le tupulanga le whakasai songi sa whatanu wina ai ia le launga tongi. Pa le tufanga o whailonga a le aonga mtata SS o whaingoina le te Sese Institute. O le na moli mawina ai ia tamu whainga le tamaitai o aloema salo mai le fioanga o sale moa o whapenao na whauniaina sili au au e peona ia tūlanga mua i le mta upu o whapisnisi ma le wha ofisa ia e maise le mta upu wha computer. Tasi le tausanga sa penana wha ilua le neita mai ta isa ia aua iai ma ia mauai ia le wha ilonga e pia na wha pale ina ai o le diploma ia ua wha penao na anga wa ai foi mo le saide i dinga o le poto salalau malona lumana Manuia na ia ta ua se wha tatanoanga o le whamaniaina o whai unga o le nei tausanga ia na tūlanga wha aonga o se mea lofa ta ua lea e ofo i nātu i le ngata siona tamau wha ilangi le fōlanga sa penao na fina wina tu ngalanga wha tupenga o lana fo i tamu whainga ia aonga ai maise siona tina o lo soi fua mai. Ma le matanga luenga o aonga le vai aso nei na wha penao na whai ese sa ulinga i le whalitan malo le tanoa tu stala e whapena o na tu ina tuai ia malo ia ai ia visio i lantou o li imtamaitai o whapena si tio le lantou tūlanga i le tūlanga le whawhaia onga o whapena o na la whauniaina e tusai mani a onga poli training sa whapena na whatinoina mo le ono mai aso le sa o taungina ai inisio mata upu a wafo i le si tio le tomai sa no le fionga i le minister a onga le fionga se ula ione na ia sauno ai e la ta im toi fo tua e ala le whatinonga ngā ruenga whawhaia onga e le whaatatai lunga ta penanga e whaatu whanganga whawhaia onga e le ngate ne ta pena i le mafu whau ia ai maise o le tino ai sili o na matau i le tua o i la taulo whapena o na lautongia ma whapena na ofo i na antu iai e le tulanga mawalunga o onga mtu spasio whapena na lanto ausia la whapena lava o na ngā lulue le ngato a onga tulanga lua le motu tele sa la whai whapefo inisio a onga tulanga lua i upolu nei ai maise o kolisi mahurunga o lautongia i lanto o la whapena o na ngā lulue ai a o tātou iai pea i le tulanga ia o onga whai unga le neiva yaso i le asafarai le le whapena ona tawalunga ai e tūlanga whae a onga le polisi o Samoa i waivase e pei ona iai le lātou longa tongi na moli mawina ai ia le tamaitai Moralisa su e nosa mai le fionga wailele na whapena ona sola ma le whailonga le tax po le sili au hao lea i le visenga suma le tolu i le neito sanga na moli mawina le whaatou mulia i le ngata ona a inga o mātua o wō mai ma sani sa lango ina ma moli mawina le tūlanga mawalunga wo ia na ia tamu whainga tele niso mta upu sa whapena na lautongi ai ato mwhailonga whampitoa special prizes ua whapena o na tauhi ai lo na whinau Here at Samoa College, I've been here ever since year 9. I'm especially relieved that it's over. It hasn't been easy. It's been really difficult. However, with the help and support that I've gotten from my parents, and of course from the grace and mercy of God, I was able to finish, and I'm so happy that I did. Talk about the uneasy time. What was that? My uneasy time would probably have been during exams, especially national exams. In my year 12, my third year, I was ill-prepared and I found it really difficult to pull through with my studies. I felt as if everything was, slowly slipping away. But through fasting
prayers, I still managed to pull through. And I'm very happy that I did. I'm very happy to have experienced all of this with my friends, my family, my classmates. So what did you do different for you to get this far? I prepared. I made sure that I studied. I made sure I had enough time to study. I tried not to underestimate the time that it would take for me to prepare, because I found that most times I'd be too sure and I'd be like, oh well, 2 days studies, I'll be fine. I can still do this. But this year I made sure to have at least a month and a half in advance I would prepare. So yeah, and it